manipur pradesh youth congress committee amadi janata dal united ki youth ki wing ga loinana nsui gi manipur state unit ka loinana ngasi akhoi governor tana memorandum pisan ba chana na thorang tawjabani memorandum sida points mari yawi maramdi memorandum sida khoina hairib si kaino haiba taragadi pandemic na maram oraga ID COVID na maram oraga koi manipur khakta na tan prithvi sin bathungna chahi ani ahum lom awaba nang graba student community da awaba nang graba koi gi future pillars oiba youth sing sida kham theng na wa graba matung sida hauzik leidiba government ki yamna negligence oiba government ki policies asoiba sina maram oraga manipur mai chakli masiga mari leina na koina points mari thamjabani points mari sida koina hairib se kaino haiba taragadi aikoi gi satra ani yamna tamthina hatok pira matungda photo viral kan oikhalakpa hujik akoigi mingoina pallabada phijam hemanjit amadi hijam linthoi ngambi gi masi justice pibi nanabigi damakta ko ki terrorist na hatpani haibagi chingnabaga loina na masi social media da viral oikhalaiba masi gi matang da koina justice pibi haibaga loina na ngasi memorandum sida koina point se hapchai adugo suiroina na sengmaijin dagi youth ani tamthina hatok pikibagi videos viral oirakiba madugi justice so hauji pawda phangdri madugi supibi nanabagi damakta adugi sumathakta satra singda state force amadi security forces na yam ka henba thong chatharakpa masi akoi yaning dabaga loina na masi gumba thong sa amukhana chathadana nabi damakta protesters singda henba thabak thoram chatharakpa se masi condemn tawbaga loina na koina memorandum sida happy aduga aroiba point ta manipur dagi separate administration taliba MLAs tara BJP के MLA तरेट इंडिपेंडेंट के MLA अमा अमदी KPA के MLA अनि पुन्ने MLA तरा सिना मणिपुर के अपुन बगी सक्तम इंटेग्रिटी थुगाइना नबगी दमकता मणिपुर सिदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिब से मसी करी की दमकता डिस्क्वालीफाई तौद्रिबनो मसी सरकार असिदा यावरिबनी सरकार असिदा सपोर्ट तौरिबा MLA नि मिनिस्टर अनि सुयावरी हौजिक पाउ मिनिस्टर फमदगी लौथोक्तरी MLA फमदगी सु लौथोक्तरी मसी करीगिनो हाइना कोई से मसी क्वेश्चन हंगबग लोइन मेमोरेंडम से पिशन बनी सेंटर दसु मोई की सरकार नि स्टेट दसु मोई की सरकार नि मखो पोंगना लाउदाइने अखोई की डबल इंजन गवर्नमेंट अखोई की डबल इंजन गवर्नमेंट से इंजन फेल ओइरे पेट्रोल हालजु थौ यादरे डीजल हालजु थौ यादरे अब ऑर्डर जु मोइना पीबा काप जु मोइना कपखायनबा बोम जु मोइना कापहनबा नोंगै जु कापसनबा छात्र की प्रोटेस्टर सिंह दुदा तंखाइबदबु नोंगै कापगा बोम काप कनाना तानगे हबनिदा वाटर कैनन कापगा तंखायु याई काइदे बोम कापसले सोकले सगन नम्मगा कापे हाइसिबु पाउताबदा नुंगाइते हबा LM खौते BJP के MLA नि ममांगी अहानबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिरेन की गवर्नमेंट मा DGP ओइरिबनी मसा IPS अमनी यामना डेकोरेटेड ओइबा पुलिस ऑफिसर मणिपुर की DGP ओइरिजिना दे आर सो इग्नोरेंट दैट हाइरिबा पोपीसी लई फजबगी दमकते थाबनी गायन हाइदना हौजी LM खौतेदा ऑनरेबल MLA LM खौतेदा क्वेश्चन तौबिगदबनी भारतीय जनता पार्टी ना कना नो फाइनेंस तौरिदो क्वेश्चन तौरगा मदु दंदी पीगदबनी नोंपुक सेंमाइगिदा थोखिबा थौदोक्तुदा दोसा तारे नुपी अनि यामना फजदबा मोंगदा दुमाइना तौबुदो खुदक्ता दंदी पी सरकार सिना खुदक्ता दंदी पी अदु ओइबा तारगदी इचन नमगा अखोइगी इनाउन पामा छात्रानी हातखिबा यूथ अनि सेंमाइजिन की हातखिबा मदुगी वीडियो वायरल ओइरबाउद फाद्रिसि करिगिनो